Run nam ta cái cái Patrick ni là thẹn ta cái này độ khác cái này ati cái này cái vậy bật cái tây cái vậy thì bây giờ nam ta cái dừng theo chú ý cái độ khác cái bà đây nam ta cái kim cái bà đây khát Patrick thì pila bên saki rekat bên này perlawan di lawan play juga saki nam ta cái thế đó thì pila bên iru sibet ya cái độ khác cái là đẹp theo ban supply rồi apa YouTube kenang bah phi pila bên i nam ta cái này cái gì thế độ như này kim có vấn đề khẩn phát direct để có link subscribe việc direct pet kene kawe gelas dang ban theo cái độ khá pet kene ki perlu rawan bawan skim kasngi bat ki no ya rap ru ban ra cái độ khá ban phia hakine sau tali ki pung mentaka sngi pratarik bat an pen khwai haka khat pratarik jong ne hiu banai te perlu rawan ki ba sngbang ban wan khwai hang ne ha mo sau dom sopian sa yawan haka to kasngi khat pratarik kebasibun master sedot lại trong chừng slideผมอยู่ไอ้ขันหลังการบัตรเล็ก master sedot lại trong cái slide thế bây master là lệch fake fake tăng cái ly trong mặt fake cho kha là 4 artili kali wan kit dokha namantaka khat pratrik bunai bashpo para jarapsan bat namantaka sanlak panci tigido pala the apung la deptan konsen ni pimo art lagi kali yang lain thế đó sa đó kham đó xí bộ mỏ sau bạch blog basaki rồi babon malang art lagi kali mah nak pantakasan lak khat pratrik benda ubnai baj ba program basaki babon malang art lagi kali sepet poi kanok kilo ston tam Pung balai ni pung bar. nak menurut kencang kuman balai di sana Pung balai dia. Khat pratrik. Pek deru pek. Khat pratrik. Trong tạo bên này. Bộ mò sau đầm sopian, sau west kesihil. Kemudian baju kot ke price po sau west. Duk sanlak ke benengkong. Kador tiket tang siajar. Siawan mo pelok. Kadok lah theo 4. Pek cekap internet. Cantik. Ini kepung bar, di kepung balai. Yang tu kawan sak kepung kebasau hang tu. Kepung kebasau, pengen apa ni ke? Kepung mah. Kepung kebasau ke kepung temai mah. Ini. Baik, sim nang tu. Penyu ilot berkhoj kepung kebasau, kepung kebalai.
Kapung kebaar. Pat katai sekali kede kapung benekong. Baik kita kira ning biang sate kapung balai. Kado labon mah. Toh penek lah kapok konsep nak pertakasan lak nikah. Saya kira itu kapung balai. Toh lah biang.